Bwana sifiwe sana. Ibi turimo n'abana bacu n'umugisha kuri bo. Nabuzukuruza. Niduhagarara tugashikama neza. Imana ihimbazwe cyane. Niba hari ibishashuzana, niba hari izuba utuzanira bishasha, umenye ko ibishita ubunyine uzabanje kubaho kera. Bwana sifiwe sana. Ariko hariho uwo kuruhura. Hariho uwo kwegera ugatura umutwaro. Dufite abantu barusha kandi bagenda n'intimba buri gihe. Bwana sifiwe sana. Igihe cyose yumva umutima wiwe wararusha. Kandi umujanye no ku bitaro bakamupima, bakamushyiramo ibipimo byose. Basanga iwe ntangwara afite. Ariko kandi akavuga ngo ndarusha. Bwana sifiwe sana. Ariko umwite akavuga ngo ndi mukumva umuruho. Hari uri mukumva umuruho hano. Uwo buzawumva umuruho. Duweze Imana icyubahiro. Atukuza bababira. Haleluya. Soma Matayo igice cya 11 umurongo wa 28. Hanyuma mvuga ibindi nkabingahe. Ndasoma ahantu hatatu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Igice cya 11 umurongo wa 28 ugere kuri 11:28. Bibiliya iravuze ngo ndagira turi kumwe. Yego. Turi kumwe twese. Yego tunambere. Ngahe. Haravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe. Mwese abarushe n'abaremerewe. Nimuze munsange ndabaruhura. Muze n'inzomba bari kuvuga. Uwo ni Yesu. Ninda bari kuvuga. Muze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banje. Mwemere kuba abagaragu banje. Munyigireho. Kandi munyigireho. Kuko ndi umugwa neza. Kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Amen. Dukomere ijambo ry'Imana amashimisho cyane. Ayimidiwe. Yesu araryoshe. Yesu tubwiye ngo ibintu byose birarushe. Abamama murarushe, abapapa murarushe, abakozi b'Imana bararushe. Mwe kuruha mu murimo w'Imana kuko hariho uwo kuruhura. Bwana sifiwe sana. Abaririmbyi bararushe. Urushe ninde ushaka gutura uwo mutwaro. Bwana sifiwe sana. Abakristo bararushe, barushe mu gukorera itorero. Murarushe muri rekerende. Abacuranzi bararusha, abadiyakoni bararusha, ariko hariho uwo baruhura. Imana ihimbazwe cyane. Ntagihe umurimo w'Imana uzakena. Ntagihe umurimo w'Imana Imana yaguhagurukije kugira ngo ugire icyo ugize mu gihe gisa nk'iki. Esther yabwiye Mordecai. Bwana sifiwe sana. Aramubwira ngo niwicecekera rwose muri iki gihe. Nta kizabuza abayuda gutabarwa. Kandi ngo bakoroherwa bitaguturutseho. Ariko ngo yo nabizu yasi ngo bazarimbuka. Ahariho ngo icyakwimitse kugira ngo ubeho muri iki gihe. No kugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Imana ihimbazwe cyane. Atukuze baba mene. Hariho uwo kuruhura. We gucogora umurimo w'Imana. Abapasiteri bararushe pasiteri. Akavuga ngo njewe ndabona ibi bindambiye no baza nkabireka kaja mu bindi. Abaririmbyi bararushe mu gihe bavuga ngo njewe ndabona ibi. Abayumbe bageza ahantu babwira abandi bayumbe ngo njewe ndabona umurongo wanyu atari sawa. Mwaravangiwe ngo ngiye gukora cyanje kiyumbe. Numuruho ngo uwo numuruho. Abamama bararushe kugeraho kina mama avuga ngo nimwakirega ubuyobozi bwanyu ndebe ko nduhuka mwandwajije umutwe. Abantu bararushe cyane. Ariko Yesu arahari kugira ngo abaruhure. Avuga ijambo rikomeye Matayo arazandika. Aravuga ngo barushe n'abaremerewe. Abafite imitwaro baremereye. Nimba hari umutwaro w'indwara ufite, umutwaro w'ubukene ufite, umutwaro wo kubura abantu ufite,
umutwaro wo kubura ibyishimo ufite, ngwino kwa Yesu. Yesu aragushaka kandi Yesu aragukunda kandi Yesu akwitayeho. Bwana asifiwe sana. Yesu ni umunyembabazi, ababarira ibyaha byose wakoze, aracyari ku ntebe kandi karaguhamagara mu izina, azina amazina yawe, akuzi nijoro uryamye, akuzi ubyutse, akuzi mu mwijima. Yesu arakuzi, ngwino kuruhuka. Ayimidiwe baba mirenge. Yesu aragukeneye, uri igikoresho cyiza cy'ingirakamaro cyagiye kandi cyari gifitiye Yesu umumaro, ariko yarakuzi. Hari ikibanza yagushakiragamo wakivuyemo, ubu nyine uri mu kindi kibanza. Imigisha yawe yakiriye abandi kandi Yesu yaguteganyirije imigisha myiza. Yesu ni umunyembabazi, Yesu arababarira kandi Yesu aracyari kubabarira, nta cyaha to kubabarira na kimwe. Tumumve Bwana utukubabarira. Haleluya, haleluya. Yewe uyibizamo, uyu mugoroba naje kukubwira ngo reka kubivamo. Wa mama we reka kuva mu mandi wa mama basenga, injiramo kugira ngo Yesu akuruhure. Kandi imitwaro ufite n'ubukene ufite n'ibi bihe turimo, Yesu afite imbaraga zo kukuruhura. Yesu afite imbaraga zo kugukuraho uwo mutwaro. Mukristo ngo yarawikoreye umuremereye cyane, ariko ngo agere iruhande rw'umusaraba ngo yumve. Ayi bizwa baba mira ngo yumva, baravuga ngo nukuri umusaraba wari undemereye cyane, umusaraba wari undemereye cyane, umutwaro wari undemereye cyane, ngo numvishe umvuyeho, ngo kubera mbonye umusaraba wa Yesu. Iyo tuwitegereje, iyo tuwugezeho, ngo zutubera ibyishimo kandi ngo ukadukura ukuba. Abagabo twazanye murabazi, bamwe barabazi. Umwe yitwa Rufora, undi yitwa Ndagije. Yesu nawe yarabaruhuye kandi bari barushe. Ntimwari murushe, ariko umunsi mwageze muri Yesu gutya bararuhuye. Uyu mugabo yarambwiye, arambwira ngo yaratangaye muri uyu mwaka wa vuba, ngo nihakimenya neza imbabazi z'abana ziraza. Abana baramuhobera ko murumva ko ataruhutse. Barasefesa twese cyubahiro. Haleluya, haleluya. Ayi bidiwe barasefesa. Uyu mugabo afite abana benshi, ejo bundi ngo abyara umwana, aravuga ngo niho akigira uruhuha, ngo umugore gabyaye bari kumwe, niho uruhuha rukiza ngo akabura ibitotsi ngo atangira kubisengera. Ko murumva ko Yesu atamuruhuye. Twese bari cyubahiro. Haleluya, haleluya. Nunanirwa mu rugendo, inzira zakura, umakuba mu byago kurikira, buri munsi aduha kunesha, buri munsi abarusha n'abaremerewe nimuzi wanje ndabaruhura. Yesu ni umugwaneza, Yesu ni umunyembabazi. Bwana asifiwe sana. Muri ivyo yaravuga ngo yadutuye imitwaro yari duhetemeshije ayidukuraho. Reka ndangize. Bwana asifiwe sana. Ongera usome urwandiko Paulo yandikiye Abiroma ibice 2 umurongo wa 6. Mwumve ibintu dukeneye ariko mbabwira impamvu tubibuze, hanyuma turangize. Urwandiko Paulo yandikiye Abiroma ibice 2 umurongo wa 6 usome no wa 7. Abaroma ibice 2 umurongo wa 6 no wa 7. Bibiliya iravuze ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Itonde, Imana izitura umuntu wese ibikwiriye n'ibyo yakoze. Nimba uhawe ukora byiza muri iki gihe, Imana izabikwitura. Nimba uhawe ukora bibi, Imana ifite kuzobikwitura. Bwana asifiwe sana. Bazo kwegereye ngo se kurakora iki muri iki gihe, niko uhawe ukora. Imana izitura umuntu wese ibikwiriye n'ibyo yakoze. Ibyo uri mu gukora nijoro tudahari twese, Imana kirakubona izabikwitura. Ibyo uri mu gukora wiherereye, Imana kirakubona izabikwitura. Imana izitura umuntu wese ibikwiriye n'ibyo wakoze. Nimba ari byiza, Imana izatwitura. Nimba ari bibi, Imana izakwitura. Komeza.
abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa. Ninde muri mwebwe udashaka kuba mwiza? Ninde udashaka kuba mwiza? Muzorebe iyo utambutse bakakubwira ngo unapendeza, baza bavuga gute? Ba mama iyo bakubwiye ngo mama unapendeza, azamagendera mu nyenyeri akamvuga ngo merci. Bwana sefesa. Ndetse bene wacu benshi twabanye, iyo umubwiye ngo unapendeza aza gukeresha, azamakubwira ngo azamakora mufuko, akama akubwira ngo kabisa ugizene. Kandi umuntu wese babwiye ngo unapendeza tuzugubwa neza mu mutima. Ninde ushaka arushaka kuba mubi muri mwebwe? Mwese mushaka kuba beza. Tugiye kureba condition ya hepfo rero. Ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro, abantu bose bakeneye kuba beza, kandi nta ukeneye kuba mubi. Ariko ngo abashaka ubwiza, icya kabiri icyubahiro. Hari iyo bakubwiye ngo jambo chef, chef gusa uza wumva ibintu byose bikomeye. Abantu bose hano bakeneye icyubahiro. Akeneye ko ubu ariko mpawe ijambo. Bwana sefesa. Amen. Ubu nta muntu ugikenera ngo asubireyo inyuma. Numusubiza inyuma ni intambara. Ingumi zarabaye, icyubahiro ko kirashakishwa. Haba mu mama icyubahiro gishakishwe, muri korari gishakishwe. Azara bakakubwira ngo uziyo nyaturutse, uzoba ziyo naturutse. Ariko icyubahiro, abashaka ubwiza, abashaka icyubahiro, icya gatatu no kudapfa. Hari abakeneye gupfa, timukeneye gupfa ariko mukeneye kuja mu ijuru. Mukeneye kuja mu ijuru kandi ntimukeneye no gupfa. Timukeneye gupfa ariko ikijijuru murarikeneye. Ibanze biretse kubatwara kuko gamuzopfa. Bwana sefesa. Uyu mwanditsi yakoze ikintu gikomeye. Yari afite ibi bice bitatu bikomeye, kandi yari yaragereranyije neza. Yitegereza umuntu abona ibyo ashaka. Abona abantu biki gihe bashaka ubwiza. Icya kabiri bashaka icyubahiro. Icya gatatu bashaka ko badapfa, babeho dayima, abeho arambe ntagapfe. Umvaga rero akantu kari hepfo niko turangirije. Abo ngabo rero Bibiliya iravuze ngo babishakisha gukora ibyiza badacogora. Babishakishe. Nimba mukeneye ibyo ngibyo mukore neza mudacogora. Bwira ukwegere ngo ureke gucogora. Izabitura ubugingo buhoraho. Dukomere ijambo ry'Imana amashimishe cyane. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora neza. Ukore neza witambukire, ngo uwo muntu ngo afite ingororano, ngo y'ubugingo buhoraho. Bwana sefesa. Nimba urushe mwene data, Yesu arahari kugira ngo akuruhure. Kugira rero ngo ube muri ibyo byose ko ari bitatu, nuko ukora neza. Uzi ukora neza witambukire, muri kariki ukore neza, mu isoko ukore neza, uwaba ucuruza ukore neza, mu buyobozi ukore neza, mu kuvuga ukore neza, kuri telefone ukore neza. Curangada.
umva kubwire Yesu arahari kugira ngo akuruhure tugiye guhudumiya hari umutwaro ufite ukuremereye hari igihe kirekire ugendanye umutwaro tugiye gusenga isengesho rimwe kugira ngo Yesu akuruhure Bwana asifiwe sana tugiye gusenga isengesho rivuga ngo Yesu aruhura abamama aruhura abaririmbyi aruhura abakozi b'Imana kandi Yesu ni umugwaneza hanyuma icyubahiro n'ubwiza no kudafa ni igihe umwuka wacu iyo upfuye twebwe tubaho Bwana asifiwe sana kuko Pawulo yaravuze aravuga ngo nimba turiho ku bwa Kristo kandi ngo nimba dupfa naho ngo dupfa kubwira